Nyumba-inĩ ĩno ya rumu ĩmwe nĩ kuo maobitha a borithi mahithũkĩtie njohi ya ngungo ĩrĩa kũratuĩka ĩkoretwo ĩgĩthondekwo gũkũ na gũcoka kwenderio mũingĩ ũtakũmenya ti nginyanĩru ikĩro. Sasa tulipata tip off kutoka pande ya Naivasha that kuna watu wanatengeneza counterfeit products and tukakuja huku tukainvolve the local authorities ambao ni polisi wa area hii ambao wamefanya kazi ya maana sana. Tumeanza kunasa wenye walikuwa na tengeneza vitu ambazo hazijafikia, na kama unaviona tumenasa pia mahali walikuwa wanatengenezea vitu zile. Huko ni twahithukia njohi cia kambuni ta ithatu, kwena Kenya Brewery, kwena Patiara na kwena Zenghong Industry, ona kwena kambuni ĩngĩ ya Platinum. No thoko itu niyo affected muno. OCPD wa Naivasha Samuel Waweru uria wikirite mukonde uhoro uyu na njira ya thimu augite hindi ya mungururio uria utafanitio nyumba-ini ino iria iri itura-ini ria Karagita, nguniko cia ngungo cia mithemba ya njohi iria thondekeirwo guku na ngungo cia kuma kambuni ithatu cia uthondeki wa njohi na njohi ya ngungo njikire cuba ni ihithukitio. Endia a njohi cia imwe ya kambuni ithatu iria ikungeirio wara ni ekwirwo aria maramithondekaga makiuga ciiko ta ici ikoretwo ikimatwara hathara nene. Ni tondu ithuĩ ni tukoretwo tugithi hathara ni undu wa kuriha igoti. Wariha igoti wendia njohi yaku goro, aria matariha igoti magoka makendia njohi yaku raithi, koguo ugakorwo ugithi hathara na waria mararuta biashara haramu o magathi na mbere na kuona faida. Tutingiuga exactly hathara iria tuthiete, no ni tuthiete hathara kiwango kia millions of money ni undu wa andu aya matariha igoti, andu matari license na no marathi na mbere na kuruta biashara. Tungetaka kushukuru watu wa KRA wenye ambao wakati tumewaita wakuje wamekuja, they swung into action na tunafurahia pia kazi yao. Tumekuwa tukienda so many losses sababu ya watu, si tunalipa ushuru, tuko na mambo mingi, na hao wanakuja kutengenezea vitu kwa mahali hakuna hygiene, hakuna mambo mingi. Hii pombe haipimwi kwa zile vitu inafaa kupitia. Njohi ino itwaritwo ceceni-ini ya borithi ya Naivasha irita wira wa guthitanga ekwirwo atandatu magitanywo kurugamio bao-ini kiambiriria gia kiumia giukite. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.